Hynniewtrep Youth Council (HYC), led by its organising secretary Shanbor Marweiñ, on Saturday installed flexes and banners along the road to Lumpongdeng Umiam in support of the ongoing agitation spearheaded by Green Tech Foundation GTF chairman Bansiewdor Nonglang. The move is aimed at expressing solidarity with Nonglang, who has been on a hunger strike at Multi Ground for the past 9 days. Following a deterioration in his health, he was shifted to civil hospital, after which the protest was continued by the GTF Secretary General. Addressing the media, Marweiñ alleged that the state government's silence on the GTF's demands suggests that it has already received financial backing from private companies for the proposed Taj Resort and spa project at Bansiewdor Lumpongdeng. He further criticized the government for failing to respond to what he described as genuine concerns raised by the GTF, stating that the introduction of a spa project in the state is not in line with the interests and sentiments of the local community. Kasih nak kalian juga HYC Iwan Hani kapal bagian te igini flex di banar fungsi benta bagian ngai kerjaan ini kan kita punyakan baik yang sejam jadi kapal yang kaseng mende tamu ngai kerjaan dengan lawan bertemi uniu sama orang ba pada mata hati po namun kasih itu pun apa yang start dari jadi kunci yang cakap desa kau ini yang kaseng isu program sarkar ba kasap kuman kesamenti isim ni kau Lumpongdeng di way bang ngai bagi ka isim ketika senjam juga kita foundation kalau benar dah juga apa ngasuban beram ni ketika sarkaru bagaimana rakyat tak kaspa mau tip ketika jadi ber tip terbelai bagaimana rakyat tak kaspa i pakai ni kalau ngapa panuan rakyat aja kei kam tiba salang kam lawan periang mending sini berkai saya sian nak kalian kasih ni agak dikasih pura ya kan ke foundation ke asim kini senjam but nanti saya kabat pada asim kini ke foundation ni ke isu ke jangka ini nang ke ekspresi itu orang sendak jangka rajin i dengi kasih mau kau kalau ba kalau di Asia lendak kalau ke bang ngintip kalau ayo i nak ni company ni dia kata yang nak betul mereka jing sautu kajongi kalau ba kalau bandai kata nomor ba ada kami yo iya nak ni company balik kamla pen skap ni kan ka Lumpongdeng hari ke jing i ke jongi kalau bandai kata nang ba kamla su bersih kata dia ke kata ka bakal asim nak ni company tak tahu kasa dulu dia mesti duduk andai ka kalau ba dia kan ni jing dawa juga ini kun samla juga ni ka kita foundation bak sokar long ke pelat long ka iya yang ka kamon pabalai keadaan ke sandat ba kayo dari bentang iwa flex ketika area kita di Lumpongdeng bagi baik ba mau kita senang ketika kain ribuai bat kerja belum kawai TNI hamtam kita turis wan late ban dikasih ni ka orchid resort abakan tiga bandai Lumpongdeng iya ni untuk kursi bentang iwan tiang ni ba baik ba bagi turis wan nak habat ini ke jilawai jong si baik ba senang jong ketika senang tahu juga kalian kay perkesenjam juga seng ada dia bakal sarkar tentang sam menti dia kata ngisim beje kay ba kay lam menti kan ka foundation gitu dekat tempat kahi ingin sa kay ka maka ka foundation kali senjam kay menurut irigana ka seng dekat baik